محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kraja hamdi ko Allahi azza wa jal koji talo ja lačija sajale mengor. Kraja hamdi ko Allahi azza wa jal koja su akale voz višime dinea putingame načal voz višime celija em idealija. Kakva mubarek diveana salavatija im selamju kalamanu primeri. Učitelji pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Upraleskeri familju pravo ashabija. Emupral-sao kola so gjivdingja kale voz vishime porukencar makaja dunjana muklen misala ver osven sar muslimanja. Sa gidime pralalen empenjalen i tema je dvesutne hutba koritalo i bari važnost opakjajive ke Allaheskeri odredba. Opakjajive ke Allaheskeri odredba i talo jektaro glavna temelja čalamaro čačutno pakjajive, a čalamaro čačutno delive. Bi iskreno pakjajive, bi iskreno prifative Allaheskeri odredba togaš na šalgjanda i smisla amare dživdi paskeri. تجيبدنا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لهم يغبوتي كمرزنن اوي كي تو منگه خيرسكه يغبوتي تو منگه прастан палате али كي تو منگه شرسكه بلا чипаске одолеске Аллахи джанела tu men na джанена акале Аллахи азza wa jal povikuinela me načal celosno predadenost Allaheskere lafenge, ačale Allaheskere zakoneske. Isto agja romanush kovaso gjidinela kale imansko šartea, kovaso pakjala ke Allaheskeri odredba,
офтало свесно дека народела помошни каста, со Аллах Азza wa Jal тало леа, одолеско Аллах Азza wa Jal ко куси хадиси кавакерело. Ей манушеа, емсао мануша, теке демпете користиненту ке хайреске рибути, канаштите користинентке бизо Аллах и тевакерело. Ем джансао мануша, те кидем пету ке ачал шерри те керем туке, канаштите керем туке ако предходно таро Аллах Азza wa Jal, а да ва шерри на нетуке запишимо. А калео Аллах Азza wa Jal, вакерела менге ачал известно се муслиманескери, ем известно с каква иманско шарти се бепеа со керела бари улога ко дживдипе е муслиманескери. Со Итали и цел, аква иманско шартите си кавеламе, која порука мангела те вакерела менге о имани те веринаке Аллахескери одредба. Нанде требела те халова палале. O Allahi Azza wa Jal, mangela te si kavela menге пере мудростија ко разна начинја. Та агада палален, најчесто погодинена мен ко дживдипе ситуација со мрзинаја, али која давага рагвела мудрост. О родителите ало најпогодимо, тогаш кога погодинеле максиме некоја на свадипе, а о Аллах Азza wa Jal, ко бор преку на свадибе пашлякерела менджи песте. Не случајно Аллах Азza wa Jal кавакерел, ако мен искушинава, ту ме насвали панцар, ту ме нанете сетинен, ту ме те спомнинен моро Аллах. Ем чачи паске кади ке омануш, когитало ко насвалибе, тогаш и калела највише садака дела, тогаш джалаки сежда перела, тогаш дова ко Аллах Азza wa Jal керела, о Аллах, саслар ме максиме, саслар ме даде, саслар ме редија. И одолеске пралален, тари мудро се Аллахескери Азza wa Jal, и тало понекогаш те препишинелту ке онасвалибе, преку онасвалибе те анелту джипесте. Исто агар права муслиман, јектаро се бепија, о кадери, е Аллахескери одредба, керела туке сартове баро мануш, најчесто десињовела талален, најбаре алимја со десисалиле, он си не максимија со ровена, па пренесињовела, јектара дала баре ходжа суло, додека максименцар кјудица келела си не топка фудбали и топка гелико ударае джамијакери, приметињале о ходжа, а саргале таровасем какерел. О евлят, тодат си не баро ходжа, поличинела ли туке туку улицете вртинету те келе, а те налете даде скоро тан. А кала Аллах ја улесе бепи, таро тикно максими, со тек на време, о Аллах Азza wa Jal те кереле да баро ходжа. И исто агар права муслиман, джантаро се бепија, о Аллах Азza wa Jal, ко верујбе која кава кадери, мангелате си кавеламен, ко дживдипек важно лекција, каске готе кере слопка, каске гот ко живото дживдинеа те кере гробо, ко крај која това гробо лично завршинеа, пренесињовела ко вахти, јек трговцо сине, кова сине мангло, ко народен увек сине бујрум ко секоја кер, ама ни љубо мора постојем ко велсине, куѓа ко е кер, а да васа и бие кере скоро мерако телело барвалите, а кале трговцо скоро, ам песте кергјани ети, ко сојибе мека завршина влескери бути. Додека су вела лесте од трговцо, джалте чине лескери мен, о Аллах и која дава моменти, претворинга е трговцо ко лико ко лескоро максими, и меј што е трговцо, кергја шели пере максимескер. Одолеско Аллах Азza wa Jal, преку акала примерија, мангелате си кавела менге, о дживди пиранела менге да со поклонинаја. Даја шукарибе, шукари баја и ранела менге. Тари цел талален,
te pakiako akava kaderi Allaheskeri, kadra Allaheskeri odredba, akava italo isto agar, o Allah i kanil tutko razna situacije, što cel te kere teuba, na ne teđa neko kva momenti ka lakljove, ka mrzine adja situacija, a šaj ga ravgjovela teri uputa. Prenesingövela palalen tančerka, manušni so kelela ko kafičija, a sargjala jek bari žet, na ne kajte plijel panidi kljap pravdu udar džamijagoro, huvjaki džamija, ka dva momenti šungja je kajeti, ko te ođaci tirinela empenela, na bičhaljam koji nijek narodo pekamberi, empala dva koga nas ne poslušna, o Allahi azza wa džel liljalen azapea. Akava kuransko ajeti ovela sebebi, akaja manušni tu putinjovel ke Allah eskoro dron. Isto agar pravalen, o Allahi azza wa džel, mangela te sikavela men, preku akava imansko šarti, te pakjake Allaheskeri odredba, mora te priznina, ko bud bukja, mrzinaja koga nešto pogodinela men ko džidi pe protiva marokefi, bizo te haljova i mudrost, podolesko Allah azza wa džel, preku akava imansko šarti mangela te vakala menge, ej manušalen, preku advaso mrzinena, o Allahi azza wa džel pripreminela tu menge te del tu men advaso mangena. Džanaja manuša, sine se kirime, našti sine te biknem perek hera, amen de desingövela kišutka kari. Našti te biknem perek hera, posotek na vreme, sad na kela vreme, i šutka ovela poznato. Trgovsko tan, ko te šunjovo Allah vlakoro ki Evropa, šunjovo kerate denden, skupone kirijaja, taro jedrom džirati sorovela sine naštisine te biknel, poro ker, taro je puti celo ker mukljaden ki kirija, taro je puti do Allah azza wa džel vazdela i deređe parvali paskeri. Akava mangela pe samo Allah te vakila menge deka o Allah ka piraveltu taro razna panja, taro razna droma, se tu na džanja kaj pašljola toro hajri, toro šukarive, o Allahi azza wa džel, nikogaš na mangela bila čipe pere roboske. Zada te haljova talale na kva imansko šarti, te velinake Allaheskeri odredba, trebela to ven ubedime ko nekola bukja. Trebela to ven ubedime deka. So gotovel. O Allahi džanela sa. Toro stanje so arakove kakva momenti. Poznato i tavo Allaheske azza wa džel. I ma krivine Allahe azza wa džel. Allaheskoro džanti po fatinela so sinem so kovel. Isto agar trebela te ove ubedimo. O Allahi azza wa džel, saso kerela pereke fea. Ma mislim deka, odredi me bukjala eskoro kefika s meninel ili ka meninel. So kerame najčesto, čivaja plavo jak, omak sămja kendar matovel, pa čivaotka potkovica, neli kod dukjanaš bereket limitovel mange, srekja tanela mange. Akva bukjana džana musliman. Akva na meninela Allaheskoro adja odredba. Allaheskeri odredba i talo pišimi. O Allah azza wa džel teri rska odredinela, toro sastite odredinela, tut odredinela. Allahu jehluku ma ješa'u wa jehtar. O Allah azza wa džel so mangela stvorinela, oftala dva so birinela. Džan musliman, o Allahi azza wa džel sa zapišinja. Koga sa zapišinja? O Allahi zapišinja pretavelo prvo manuš, sa i talo zapišimo koleskoro kitapi. Pošto sa i talo zapišimo koleskoro kitapi, a čal so a dve tu se kiracija kerea, a čal soske tu žalineatu, kole gajlenge kerea vafi, kole problemenge va kerea, a o manuša care și ne întâlne problemia,
sokajate rovetut, te jalinetut kotoro hali, a davana mangiate kerele Allaheske, a naj pašesjane Allaheske koga sjan kisežda, a zarisi nekoj te cidel toro bila će ostanje semu Allah azzawajal. Zaru Allah na vakerjatluke ud'uni astajib lakum, keren mange dova, roden manda, mesima daso koda zelinaman ki tumari dova. O Allah azzawajal zapišinja sa, o samo šajte meninel, to meri be šajte meninel tere dovajaja ko Allah azzawajal. Em halov štarto šarti so trebela te posedvine, o Allah azzawajal stvorinela sa. Oftala dva so jaratinela, ovda jaratinela tere delija, jaratinela toro dživdipe. I odoleske trebela te haljova i esencija veruj ke Allaheske ri odredba. So si kavelame, so i sile za cela kva imansko šartite si kavelame. Koga pravilno ka haljova kva šartit halalen, verujna ke Allaheske ri odredba. A dva značna deko Allah takdiri kerga meredelije. O Allah zapišinjasa, automatski anamende so slučingio vela. Haljovaja o kaderi Allahesko azzawajal, emamen keraja sabri. Keraja sabri kad ba Allah se odredingja. Duj to butija kvasi ka vela men halalem. Te oslonina men samo ko Allahi azzawajal. Soske to osloninamen ko Allahi. Se sa so avela taro Allah talo hajrije muslimanesko. O Allah nikogaš najiskušinela tu dva na dva so šajti zdržine. O Allah je zorale manušen iskušinela. E slabo nen mukela nen talisenka. Lene iskušinela. Em najbaro iskušenje ki akeja dunjas ne pejkamberen. Em se koje sne pašen imanea. I odoleske akva imansko šarti, antute morate razvinel sabrđija toga. Trito butisi kavelamen. Akva imansko šarti anamende mora te razvinel duševno mir. Soske anamende treba to duševno mir. Ej musliman, bez razlika kokova halisjan, bez razlika ko so araklove ako momenti. Kaske se tu holjamo? Kaske gajli kerja, kaske žalinea tu, kastar žalinea tu. Ama nako se svesno kakva imansko šarti deko Allah je zapišinja tu. Deka koleskoro kitapitale zapišime tere delija. Te naljan kja dunja gajlencaš. Te na črenko toro ke fini tere gajlija, tere problemija. Soja dva so peravela tu kakva život. Em koga kahaljovea kva imansko šarti, o Allah sa odredinja manj. E muslimani si am toga koga si am zadovoljna Allahske odredbaje. So gotovo. Ama mulo, ama kabilo pučatu. Allah dali tu tarakava. A kva je talo tavale? Mesim razija. Zadovoljno sam so se devel tu Allah. O Muhammed alisam orope kamberi. Ako aljam ko akava stanje, problemi na peravelame. Anglija mende problemi napostojnela. Se haliljami prirode dživdipaskeri. Alo je manuš, te žalinel pe ko hođa bud gajde i siman problemija. Sa so amen uvek žaliname. Sa so jek manuš, alo te žalinel pe hođa efendive, ti jek sobave dživdinaje. Te šajte pomožineame, romni, čave. Evo hođa kakerel, po dobro me ka si kaftu tijek buti. Taj sama so ka penavte šune. Bakla vakjaline savo hajvani, ko keli siman, so je si tut, puji siman kanja. Hajde vakerla taj sa, ka če duj kanja plus kisova. A vestavlja ljub te žalina mantari buža tu penja duj kanja. Baker gam dekav ka šune. Šungja ođa, šungja duj kanja. Duj to dive avela ko hođa knakila šunak na kaleda, ehereka čve ko to roker. A hođa tu dali hajgara kele amansa, mesali gajla, mange nane tam pene eherete čija. Nane bakreda kačive.
Kotrito direkle ikalen sarsiana kana. Toga kakal, elhamdulillah, o ođa, nasium sine svesno kokova šukat stanje sium, se isi pobilačko stanje tarmoro. Ema katar da trebela o musliman te haljove, uvek soji tuke pišimo košero, o Allah mangela tuke hajri, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. O Allah janela tumenge soji talo tumenge šukar, se tumena nete janen soji tumenge ko hajri. Isto agar talalen, akava imansko šarci, zaštiti nelamentari ljubomora taro haseti. Koga je manušen najviši silen ljubomora je kekeske. Koga je kekeske jaka čola kotoro barvali pekiteri napredija. Togaš koga nahaljola ko imansko šarti. Se jek manuš koga kahaljol, a da vas opodinjatu to Allahi. Tara dva šukari be taro bereketi. I koga su mes vesno, a taro Allahi talo leskadalo. O Allah i kaske mangela dela, o Allah i kaske mangela na dela. So i simete ljubomori naftu, so i simetu ke bilači pete misli nav. Se koga mande kovel raširimo, mu bedimo, sa so i talo taro Allahi, onda me kakav, o Allah i panda poveke bereketi te del. Se koga va momenti ako medu kavatu ljubomoraja, so zavis, misinatu ke bilačipe, a da lea izjavinava vojna Allaheske, se nasium razija o Allah leske sodinjan, a na manji. Ako je talo direktno mešive, ti buti Allaheskeri azza wa jel. A ke soske halalen, an amende trebela te raširinjovel o imanike Allaheskeri odredba. Bizo o imanike Allaheskeri odredba halalen, našavaja o fuseđi paskeri i lepota imaneskeri. Allaheskeri razije i talo halalen, povrzi mi amen zar ko borćam amen razijata. Tado Allahi, odoleske halalen o pekambera sam kakrel, koji talo zadovoljno Allaheskeri odredbaja, o Allah i talo zadovoljno lea. Koji talo holjamo adba Allah es odredinjaleske, o Allah i da talo leske holjamo. Pa ver hadise o pekamberi ali sam kakrel, o Allah i azza wa jel, la džala duj putite del tut paripe, hem ki dunjaja isto agarda po ahireti. Odoleske halalen, an amende toro raširimi ubedenost, o iskrenost, ko imanike Allaheskere odredbaja, iskreno te haljova, deka sa so velaki dunjaja i talo prethodno talo Allah odredimo, zapišimo, stvorimo, odlučimo. Amaro i talo samo te izigvina dva o Allah azza wa jel so prethodno odlučinjale ameni. Odoleske kera dova ko Allah azza wa jel. Po poruki tako Allah azza wa jel te zapišina mentar deskere iskrena vernikija. Kera dova ko Allah azza wa jel ako zapišija men ko deskoro kitapi taro džehennem lije Allah to pišinela men em te kerela men tova taro stanovnike dženeteskere. Kera dova ko Allah azza wa jel te kerela men taro bahtale, taro iskrena vernikija, te kerela men taro dala so ku ibadetja ka sigara, o haramija ka muka, taro tuja hakija te naša. Kera dova ko Allah azza wa jel te dela men o hajrija ka le dive sestre mo hajri saje dive sengoro. Kera dova ko Allah azza wa jel tara kela men taro seko iskušenje so na nea men takati ti zdržina. Kera dova ko Allah azza wa jel amare maksumen kolengere dromao Allah neka arakel, o mangi pe ko amare kera neka zavladinel, o borčija tara amare kera neka bila kerel, amare nasvaleno Allah neka saskarel, mamare mulengi o Allah dženetija neka del. Ekulu kauli hada estağfirullah li wa lakum fastaghfir ruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Safya so Safya tavtaru tamamıyor namazı to. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام